Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naibag nga orasyo amin, papagayam. Sakbay na, at tuipain ni Auntie Jor. Thank you. Kablaawan tayo man ni Pagayam Belen Manzano from Owing Vlog. Kan ibasa tayo man, tiko na ni Pagayam Rodolfo Quiapo. Disclaimer lang papagayam tayo ibasa mila ang ti in comment na ako na. Nalaing talaga ni Doming mabalin amin. Saan ang makauma adenggan? Iso ni Triple R, wano pagayam yung Roger Refuerzo Ramirez, tidakdakamatan na. Thank you so much. Pagayam mi Rodolfo Quiapo. Kan adda nagdamag iti wedding day mi. Kini pagayam yung at Triple R. April 18, 1979 apo. Okay, thank you so much. Kadagiti comment yo papagayam. Kan kang runaan akablaaw kan shout out para kadagiti amin subscribers ti channel tayo Jor Drama Tips TV. Kan ti drama tayo unay daytan kaka. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Kimriit. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Umay kaman dito'y susang. Apay ka di, sir? Sumaruno kay ti opisina, tadala patay ngay paramid ko. Apay mo't daytoy alakay. Anyaman nga tanti bagana. Sir, ada akon dito opisina yo. Anya ka dito ipaaramid yo. Awan ti paramid ko. Kaya't ka lang nga buy-buyain. Anya? Unay daytan kaka? Ampang alaklakayan. Kuwagayam, Susan. Saan kanto pa'y nga agawid, tamapantag merienda iti class a restaurant. Nagnginatimakan iti class a restaurant, sir. Apay no, kwarta amlaangan. Unay daytan kaka. Kaya't ka nga rin mata kakuyo. Delikado akmat kanibakat mo, sir. Ipasubon akmat ano kasta? Kabutang naknay chay. Agdamid iti amin na kayat ko. Isa saan nga iso ti pagbutngam. Mangikuyog ak tungarod ati kaduak, sir. Anya? Day ikuyog mo ti mangipasubon token ka. Tyson to kag chismis. Naulimot dayjay, sir. Uray kasasaom, kasla umel, tasaan asumungbat. Managbabain ngamin. Agpatinggalaang iti is-isem, tang-tanged, kenwing-wingiwing. Ha? Kasla umal ko nam di. Saan nga rod nga umal? Saan nga rod, sir? Managbabain laeng. Awan, ti sumngaw itingiwat na. Iso ano kayat nak nga awisin ngag merienda? Masapol, akadwata ni Karen. Hoy, sige man lang. Una daytan ka. Mayat ti class a restaurant, sir. Tanakaul ulimak. Kaslawan tao na. Sa bagay, adamot sagay sa. Sige, Susan. Karen, mangan kayo kindi. Karen, di kag babain. Maray awakin ka, Karen. Pasigmat nga isam ti sumbat mo. Nadadamag, agwingiwing, wano agtungod kaang. Ay, hunay datang kaka. Mayat ti kasta, sir. Taawan pa kabasulan na. Kunada nga ruden. Awan kas itinaulimag ka tao, tasaan amay sagmak. Awan sumngaw itingiwat na. Unay datang kaka. Mala, itulog kayo to adwa, kanag iti pagtaangan niyo. Narigatan, sir. No da mangipulong kinibakat mo.
Da kayo na tangarunan, di agawi. Wen ngam awan mo't plete mi. Sana parikod na ita, mangteda. Surukan nyo lang, sir. Taamangan numabitin ti pagtaksi mi. Numayra na traffic, maibos ti kwarta. Mangteda tulatan iti 5 kasot. Wow, nag-chip mo dun. O, sige. Tapno di mo ba't ko na. Magtudak nga ron iti 1,000. Le, makita ang pusosan, orel na umisam ni Karen ang mababain. Indagak matan, sir, ama nagbabain ni Karen. Isu nga awan maurayo asumngaw kenkwana. Unay daytan kaka. Andro lakay. Apay aya donata. Sikamot lakay. Mamin ano nga ibaga ka dona kunamlatan. Nagan ti balasang ti dona. Duling laangan tabakit kan. Pagbabaketan ay tinapinta sa nagan. Wala. Dona no dona. Apay aya, anda ti bagam. Mapantamang mo tagpasyar iti parke, wano iti mall. Pagwatwatan ta. Makawatwat tamot di tanaglawang arubayan. Masapul pala ang mapanda iti parke ayakas kadamol. Napimpintas mo't lang ti mabuya iti arubayan ta. Ngam iti kunam apaparanta. Sa balilaang matay makuna apa nag-date, lakay. Lakay kan baketan, awan nagitan. Nakapod kan ayat ti lakay kan baket nga agdate pailay. Kanayo na makakita akiti bakbaket kan laklakay dapay ngam data. Ngam naka-holding hands dapay. Very proud da. Nagijay lang at aglaraman. Awan ba inday ti publikaw? Oh, saan mo tagas talakay? Awan ti rumbang ay bainda. Ta agasawa damat. Kas kadata. Agasawa tamat. Anya ko matidakas na numapantamot agpasyariti parke kada mall. Ay, dito'y talatan. Isumat lang ay sunay ta. Aguray ka man, lakay. 5 meis kan Ada ka di makagapo. Kanya manan ti turong na ita asaom. No din nakayat ngay pasyar saan laeng. Ngam para makita no talaga saan kan anausam iti pasyar. O naydaytan, Andrew. Susan, inkornosan lang iti incoming correspondence iti opisina. Sir, lapasak pa daytar aramida. Itan, takasapula na malpas dahi dyan. Kani aramida iti attachments dagiti resibo para iti replenishment. Kanagaramit ka iti acknowledgement receipt para kanag iti material asimang per. Nagadumot din, sir. May samot ti bagik. Saan mo paggigidan na? Aramidem tumanan di may sa trabaho, numalpas mo ti may sa. Kasta lang na ita. Unay daytan kaka. Sir, kunak man nunay saganan dito'y lamisaan nyo dagiti documents, akasapulan, nagdalos mo ti lamisaan nyo. Awan mo ti makitak a papeles. Awan na talaga, tayong paaramid kun ka ni Lydia, tinaduma. Anya nga rod ngay't aramidok dito opisinam, sir. Pagtugaw ka, tabuy-buyaan ka kamayatan ti panagistoryata. Unay daytan kaka. Sayang ti oras ko, sir. Siyak mo timang susuldogan ka. Di mo pa'y kaya, tapno malimbring ka kanag iti trabahom ni ti opisina. Ay na, sir. Adun ti makadlaw iter aramidin nyo. Amudan a kursunada nak. Bayamida, umapal na lang na gitay. Ngam na diyo liplipatan a nagsanga ti dila. Naparpartak ngam gayang sa naglapayag ti daga. Uraya mo dala, tawan mo ti makita dang aramid ta. Talagang awan. Ngam kadiri mo't day ta balikas, sir. Aramid ta? Ay, kadiri adengdenggan. Kanawan mo ti relasyon ta? Para kanya ket ada.
Iso nga ron nga agday dita sagpaminsan. Unay daytan kaka? Ik-ikan ka pa iti kwartam. Ne, apay akas na tibagbagamat. Nakataltal na ak nagtrabaho. Ngam kumursunada ka. Anya nga rod nga'y taramidak. No kayat mo, sardangan nakon. Di nakon pampansinan. Tapno maaramid ko ang nasaya at ti trabaho. Unay daytan? Malaalala, saan kan nga agluksaw? Sige, paramili mo ti kayat mo, tapno awan parikot. Huray daytan kaka. Kulak no gimura kan Susan. Basit laba nagmatday jay? Agyaman agtay may kaniti mall. Ket kadwamat lang ni Karen. Tapno saan da ka pagatapan at chicks mo. Narigatan. Kan, no saan nakinikan iti Gcash, awan sa anak nagparangkuma. Isong araw na inikal ka, tapno adda pagtaksiyo, kat sinobrak pa'y, tapno di kagreklamo. O sige, saan adito'y kaadon ti tao ti pagsaritaan ta? Taamangan laang no da makasipot kada tayo. Sana bali kada kamin kini Karen. Taawan pagbutbut ngan mi. Nilaang bakit mo ti parikot. Unay daytan kaka. O sige. Sa lino, ti kayat siya papanan. Intay mangan sa dino pa'y kuma. O sige, mapantay nga roden. Unay day tangkaka. Nagsaya at ti kastoy. Kanayon nga datayo iti class a restaurant. Mabmabsog tayo pa'y. Okay ti kastoy. Agyaman na, no, magustuhan ti kastoy Susan. Yung inton maminsan, daytay dua talangan ko ma. Madia, delikado akmat no kasta. Apay, kayat mo alugubanak ni bakit mo? Saan na ama aramid dayta tamabuting kanya. Iso tilugubak nagloko-loko. Jak ngarod pagan anong tabak bakitangan. Kimri iten. Madimot ti kasta. No asawam ipateg mo. Saan kat nga ibagam kimri iten. Apay, kimri iten ti ayat mo kinibakit mo? Nabayagan na kimri it ti ayat ko kenkwana. Tasikahar ti kayat ko. Nusumpatan naklako man kat isin akong libakid ko. Unay daytan kaka? Dakas ti kasta. Dakas ka ni, kagaya ti tinapuno. Kadiri ka mo't. Anya, madurman ka kaniya. Ti kayat ko asawan, makapadurman dagiti ibagbagam, kamaysakan ana asawaan. Oo, sige. Saan na nalay tati pagsaritaan ta? Tama ka na dahil iti pandangan. Mas daawak O sige, agbusog tayo nga rudon. Kanwan gayam. Di mo liplipatan tagpabalkot Ta para kininanang ko, kun para iti aso mi. Una na itang kaka. O sige, ibagam amin akayat mo ta itad ko. Bareng sumbatan naktumatan. Unay daytan kaka. Agyaman na kiti panangawag mo kanyak atong. Di ka madanagan. Saan nanto amamuan nga agkinkin nun tatta. Ken saan nanto amamuan asika titinangdanak amang siim kunkwana. Sige. Picture. Kada i-videom ida. Okay nga rod, no naramid mong dagita. I-send mo nga rodan kanyak. Gcash ko adagos ti bayad kun ka. Unay daytan kaka. Tistingag man dita. Salbag alaklakayan. Lakay. Mapantama mo tagpasyar. Tawan mo ti opisina ita. Hinatunata. Tansak mo't nga ginana. Anya? Hindi ka nagpasyar no kayan mo. Ora aguma ka. Kayat ko garod mo ta duwata. Tapno sweet mo't Ay, awan kanyak na gitan. Korne na gitan. Angam no na po saksak.
Kanapinta sa balasang timangawis kan ka, mapan ka kade. Ay, kaya na, Anste. Anya aga po ngay, amapanak. At rasam ki din timay sana kalaplapsat, kan nakapinpinta sa dayag. Aguray ka man, Donata. Apayakas na timagbagam. Nala, lipatan mong tinaybagak. Aginanakan, aging gatong palbiag mo. Lala, magtitabak-bakitan. Saan ang napagustuhan, isong agpupudot. Una na itan kaka. Andro, diyak maanusan ti makilinlin no kukin ka. Anya ti kayat mo asawan, Donata. Kanapay nga agpupudot ka. Sapay anda pag nakita. Amok no sa dino ti papanam. Nagagat ka no balasang ti kadwam ama panagpasyar. Anya ka din na itasasawam. Nalaing kamot nga agartista dongret. Ne, apayin Donata. Anya ka di ti panikot mo. Tapay nga kaskasta ka. Agpuno ka man langan, Andro. Di mo pakarwon ti kasasaad. Awan mo't na aramid ko abasol. Tapno agkasta ka. Hitaem daytoy si kaasairo. Hitaem! Ladawan man. Oh, hinsipat mo mutin kanya. Sige, ulbod pa more. Hali, napigsa na yatong pamkanya ka. Oray do direktaro pa iti katutong pa. No talaga din akon pagtatakkunan awan ti maramidak. Tilang maramidak, kat iso ti panang papanaw kukun kay ti dayto pagtangan. Total, awan tingkamkamang mo. Aguray ka, bakit dungo? Dongo itaan, tanaduktalan kan. Isumat lagayam nga, awanan ti serbikin ka. Tadabala sa nga pagluklukwam, kan empleyadam pay. Nagpuskul mo tentero payo adwa, iti dayja babae. Kayat mo tay darum kayo adwa? Bakit? Di ka kumagdardarasodos. Sika ti darasudos! Puston abakit. Napgusan si Pingping ko. O sige, hoston, tapno makaimpakikan. Ikan ka, iti 10 minutes apa nagimpake. Katumpak ka na dagos, manipod dito'y pagtangak, balangkante sa laklakayan. Pakawanan bakit? Wanda ko sa napasamak ka na kami iti dayjay abalasang. Tadalata siya peron na, narumwar kami, ken talaga di nakayat. Uray pilitak asumbatan na kon, di nalatak hayat. Saan nakasumbatan, isa pakawanan na bakit? Basol ko ti amin. Ikarik, sana na maulit. Oray pagsardangan na kon amang imanage iti dadya kumpanyam, agtalinag daklatan iti danram. Taropam! Itapay tanaduktala kon ti amin. Mangurot ka! Salbag ka! Oray na itangka ka. Ikan na kani ay iti gundaway ko. Amang hilinteng ken mangurno si ti amin. Di mo kumaliplipata na managbasol ti tao ken managpakawan ti Diyos. Isa pakawanan na kumamay. Saanan? No ko nakapanaw. Panaw! Una na itangka ka. Tata Andro, ituloy mo lata nga ay-aywan ti asawam. Bareng no masyan matlaeng ken mapakawan na ka. Da kayo ana asawaan, saan kay kuman nga agtalyaw pa iti sabali? Tapno saan kaya masulisog ken agbasol iti asawa yo, nangruna iti Diyos. Nitan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Kimriit. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin ka ay panagtarabay.